Pozdrav svima, evo nas u novoj epizodi Mare i Džombe bacaju bombe. U ovoj epizodi imat ćete priliku da gledate kako smo nas dvojica rektovani u najmanju ruku. E sad, dobro, Johnny je ubio ovu dvojicu. E sad, ovo je još uvijek 2 zvezdice misija. Pa to ne bi trebalo toliko baš teško da bude, ali da će biti rektovani... Beđa, Kako? Jelić me primetio, brate. Legao sam u neku travu. Čujem neke mečiće. On krlja po meni, boli ga u... Brate, oborit ću ga, ja nemoj što se brineš. Brate, ja ću da padnem uskoro, znaš. Nemoj sakri se. Ma jebat ću ti mamu, bre, dođi vam. Ti ćeš mene na tu. I ovaj, ti ćeš da popiješ metak, jebao sam ti, mamo ja. Pičku, da sam ti jebao mater. Da, ovo je inače prvenstveno planirano se odradi kao U tišini. u tišini, međutim odradit ćemo, izginut ćemo svi u vodu. Neće se tu ništa raditi u tišini, ali to nema veze. Jebat ću ti mamo ja, reinforcement, a? Pičko jedna. Nema veze. Ma ima veze, jebat ću mu kevu, bre. Šta on misli? Jači sam ja od njega. Dođi vamo, govno jedno. Da, imate priliku da... Jebo materijal, pičko. Imate borbu titana. Jesu oni preživjeli, brate? A nisu? Sipaj po njima, sipaj, nek boli još jače. Kap džontre u okeanu. A će da me klejmaju, brate. Idemo, niš. Brate, znaš kako gađaju, Johnny? Gađaju kao da su, brate, u legiji stranaca, u najmanju ruku, ove. Poginuo sam. Pao sam u vodu tom jačinom da nisam znao gdje sam, brate. Gdje si upičko? Evo me, ne znam gdje sam, na drugom ostrovu. Ne, brate, sam da sebi bombu, brate. Nema tu još dvojica, trojica je. Tog ću ja, ne skiraj se, taj moj. Blizu sam njega, tako da ću dobiti po tamburu. On se sakrio negdje. Crkni govedo. Čisto, imaš još jednog tu negdje i manje više to bi trebalo biti to. Da, ovu misiju smo odigrali katastrofalno, ali to nema veze. A ovdje je neka mina stoji, brate, a što mina ovdje stoji? A ja slučajno postavio. Ako je slučajno, onda je opravdano. Sam sa džontrom već dugo se bori. Odvrneš, vidi ovo. I to je misija, brate. Begaj ovo. Gledaj ovo, brate, žice neke. A to je da im... Eto, beži sad odatle, beži odatle. To ću... Hoću digne sve u vazduh. Begaj, 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 trči za mnom. Trči za mnom, ne misli na vreme. Kad si sa mnom... Preskoči ovdje, imamo brod tamo.
hoću da gledam ovo, brate. Pa to ćemo da gledamo iz broda, šta? Ajde, dođi vam. Sad gledaj, sekunda. Idemo red, bre. Ajde upadaj samo da begamo od ovog broda. Pun gas. Pucaj mamu mu jebem, da ga ja ne bi oborio. Bude ga dovati. Understood. Tell your people we're on the way. Kako ću slatko izrokati, znači. Pa jebem, mater. Sad je gotovo. Ma čekaj bre. Pa imamo mi rješenje za to, vat. Dođi vamo. Jebe mater, ja pičku. Ja se mislim šta ću kako ma ti jebe mater, ja. Tu misli ga skinuti. Pa ovo je LMG sam uz. Pa i ja, brate, sam opalio 2 rafala pa njegu skinuo. Ajde u pičku mater, još se ja mislim, brate. Ovaj, dve, nemoj ovo, daj završimo prvo ovoga. Evo, sljedeća misija. Da, mi otprilike sad malo smo preskočili deo ove priče i vožnje da bi vas poštedili, jel, glupih zajebancija i sranja koje smo pravili. Evo, on je sleteo na kuću, skoro. Sad će da sjebe i ovaj helikopter, onda ćemo da letimo kurcem, pa sjebo je, uništio Elisu. I da, sad treba da pričamo sa nekim doktorom, ja uopšte nemam pojma, mislim, stvarno. Ima li ova kuća vrata? Evo, ima. Vrati. Uđi kod njega i reci mu popravi me, doktore. Leči me, doktore, kupit ću Imaš ti visok stan. pritisak, tako to. Hoću makar i ja da budem normalan. A few trucks loaded with medicines and vaccines. That way, if the hospital is lost, at least there will be something left for the sick and injured. Da kaže. Medical hospitals. Door. Cartel, Tux. Ja, brate, Nemoj me. ja to čuo, depending na... Mislim da bravo. Idemo u neku bolnicu, ja ne znam gdje je to. Ne idemo nigde, brate, nego branimo ovo. Do kurca. Au, kurac. Ima LMG, brate. LMG, evo ga LMG. Maturela ovdje dole. Krljaj po njima, šta čekaš? Beži. Evo ih, vide su. I odande još jedan auto, to ću ja. Brate, znaš kako su mi izgađali, znači nije mi dobro. Edo, kurac. Mi sad kao branimo, što nemam pojma ni gdje smo, ni šta radimo, ni šta ja ne znam. Idi unutra, stani pored doktora. Ne daj da mu neko priđe uopšte. Ne može da mu priđe kad svi sijaju, kako? Leđa me roka. Dakle bre? Gore jebem ga u glavu. Jebem u familiju ja.
Vrati, Helić. Nemoj da me ložiš. Opet s leđa. Bre, izvukao sam se za malo, brate. Ali ovaj će da me dokreće. Igraju doktora. A jebem ti doktora. Ranilo me. Jebem. Ma ne može, pa ovo nije normalno. Vredni mora jedan da stoji tu na vratima, ako doktora ne smu da priđe tu. Hajde. Organizacija i nekako ćemo da uspemo, ne znam kako, ali... Nemoj, ja sam vam rekao da... Peške, brate. Pa peške, pa ne, autobusom ću idem. Aha. Uteši me, Johnsone, svaka ti se dala. Moram malo da osmislimo neku taktiku, znaš. Biraj, brate, hoćeš da budeš na vratima ispred doktora ili napolju? Nemam predstavu. Daj šta daš. Doktore. Šta nam radiš, doktore? ¿Qué tal, compas? You've come just in time. Scouts tell me El Emisario's men are on their way. How's it looking here? We've sent away as many doctors and patients as we could. There's a few trucks loaded with medicines and vaccines. That way, if the hospital is lost, at least there will be something left Aj, for the sick and injured. smanji priču da igramo. Night Vision upaljena. Night Vision sam upalio, snajper neću da uzim, uzet ću šotku ovu, super shorty, brate. Kako ona bije? Nothing but Dobra, death, Pupa. That's why we're here. Pa na brzinu kada ga krknem. Ništa. Ajde, idem ja dole na Turelu. Ajde. Ja, gdje da stojim ja? Kod doktora, unutra. Pa, brate, tu da, ispred vrata negdje. Gledaj da ne mogu Oj. drugi baš nigdje. A nije da uđe, on je napolju, brate. Evo ga, cigaru zapalio i boli ga kurac, razumiješ? A ti Marko, brate... Brani me, brate, branim te Đoku, brate. Fucking hell! Jedan manje, odlično, stiže drugi. You're clear. Pucaj na njega, ide ti u pravac. I got eyes on a mounted weapon. Nice. To? Helikopter. We're good. You all in one piece? Evo ih, Ej. Rabelovci dolaze s helikopter. Ne znam šta sad treba, da pričam opet sa njim. Aha, dolaze, jebem im kevu. Još dva auta. Aha. Jel dolaze iz tvog pravca? Da. Ne. Target down. Ali sam zvao ja pojačanje ove dvije. Dobro, ja... Ovo je umrtven. Ovo je umrtven. Helikopter. Ja ću Helić. Mrš, mamu ti jebem, piča. Tako se Ja. igra. Clean up and move on. Evo, brate, ovaj lik za Turelu. Će još doći, hoći. Znaš što bi bilo dobro, Johnny? All tangos are down. Da, A, da. dobro, ništa gotovo. Bravo, idemo, Niš. Bravo, majstore. Isto narode, što se ovog Odrao sam. klipa tiče, to je to. Like, share, sub obavezan. Vidimo se, ja mislim da je sad finalna misija ovog drugog narko bossa. To bi trebali da odigramo u sljedećem klipu. Jeste, posljednja misija. Posle toga napadamo direktno njega, ubijamo ga i idemo na bossa number 3. Do tada, like, share, sub. Johnny je, da ne Jeb. kažem šta. Jeb. Mare je govno. Dobro, ma nemoj mi te priče. Držna stvari. Take care of it. To je slično jako sve. Čujemo se, veliki pozdrav.